Çoğun da alıp geldi adam. Результаттар чыгат. Кутянын клубу. Андемесе жамаат биги келе койсо жакшы болот эле. Эсен келдиңби? Дагы бир жолу жамаат мынакей Аллах кадырдап караңыздар, сонун погода болуп күнүбүз да ачылып берди. Так, Кыргыз эт май багытындагы Арашан асыл тукум койлорунун Нарын областтык көргөзмөсүндө салмак боюнча 3-чү орунду Кара Куш. Кол чап турабыз. Козгочкорлор, Кара Куш деген козгочкорубуздун ээси. Келип коюңуз. Аты жагыңбы? Эки тиш айтып турмун. Козу тиштер молар, шефтер. Салмагын боюн айтып койбойсуңар бир жолу. Кара Куш Салмагы 118 килограмм менен экен. 118 килограмм менен. Эки тиш. Мухаммед. Канаке Мухаммед. Кел Мухаммед. Жаш бала жүрбөдү эле Мухаммед. Кел балам. Кол чап турасызбы? Жаш жигитибизди. Өмүрүң берсин агыла. Байкең сүрөт татшотасың. Медаль илип коюңуз башка. Кол чап турабыз. Караңыздар, мына биздин бул ата бабабыздан калган бул бизде кой багы мынандай кичинекей балдар бөөктөрүбүздү кызыктырып ушинтип, тугандар. Мухаммед өмүрүң берсин балам. Так, Кыргыз эт май багытындагы Арашан асыл тукум койлорунун Нарын областтык көргөзмөсүнө салмак боюнча кайман аты Спринтер. Кол чап коебуз. Эки тиш боюнча 123 килограмм менен. Экинчи место. Келиңиз беке. Куттуктайбыз. Медаль элиңизде. Кол чап турабыз. Кол чап коштоп турабыз. Кыргыз эт май багытындагы Арашан асыл тукум койлорунун Нарын областтык көргөзмөсүндө салмак боюнча биринчи орунда эки тиш 128,5 килограмм малдын кайман аты Нур. Кол чап коебуз. Келиңиз беке. Ибраев Рыспек байкебиз сыйланат. Кол чап турабыз. Нур чарбасынан чыккан кочкор экен. Бульдозерин бересе? Бул кочкор боюнча кыскача айтып кетейин, Нур чарбасынан кайсы бульдозердин небереси экен байке. Кана медалин таап коюңуздар. Аксакалдар. Андемесе бой боюнча Кыргыз эт май багытындагы Арашан асыл тукум койлорунун Нарын областтык көргөзмөсүндө бою боюнча малдын кайманаты Байсары 91 сантиметрде эки тиш кочкорубуз Акимов Солтобек байкебиз сыйланат. Келип коюңуз. Келбейсиздерби? Акимов Солтобек. Тура элеби же тура эмеспи? Малдын кайманаты Байсары 91 сантиметр рост боюнча. Эки тиш кочкордо. Кел. Ойлонуп Кол чап турабыз. 3-чү орун. Кыргыз эт май багытындагы Арашан асыл тукум койлорунун Нарын областынын көргөзмөсү боюнча малдын кайманаты экстриер бой боюнча Афганчик 93 сантиметр эки тиш кочкорлор bir. Экинчи место Сүйүнбек уулу сыйланат. Афганчик. Bir. Бара келди, өмүрүңүздөрдү берсин. Кыргыз эт май багытындагы Арашан асыл тукум койлорунун Нарын областтык көргөзмөсүндө бою боюнча рост боюнча малдын кайманаты Великан. Кол чап коебуз. 94,5 сантиметр эки тиш кочкор арасында Муратов Бактияр байкебиз сыйланат. Кол чап коебуз. Биринчи орун. Эки тиш 94,5 сантиметр. Выставкада бара келди. Бактияр өмүрүң берсин. 95тен жогору чыгат го бар. Дайым ушундай чемпион болуп жүргөн. Бара келди. Сүрөткө тартып атасыздарбы? Сүрөткө тартып коюңуздар, медали менен, грамотасы менен эстеликке калат. Кыргыз эт май багытындагы Арашан асыл тукум койлорунун Нарын областтык көргөзмөсүндө салмак боюнча малдын кайманаты Бетман. Козу тиш окшойт, 111 килограмм менен
Kozutiş Bekman degen Bolotbek oğlu Bakıtbek sıylanat. Bana geldi. Geliniz. 3. orun. Kozutiş 111 Medalini tap koyuңuzдар. Ya 2. orun da Kırgız Etmay bagытында Arışan asıl tukum koyların Nарын областы көргөзмөсүндө salmak boyunca malдын kaymanatı Ak Kebe 116 kilogram menen Kozutiş Saparbayev A deydi. Keliniz Bittuğan 2. orun. Kol çaptırıyoruz. Bana geldi. Kırgız Etmay bagытында Arışan asıl tukum koyların Nарын областы көрgөзмөсүндө salmak boyunca 1. oruna 118,5 kilogram Kozutiş boyunca Burganak Saparbayev A Bayköy sıylanat. Bana geldi. Kol çaptırıyoruz. En ağır koçkor. Bana geldi. Mına koylarga ayabay jем берсек, мына караңыздар результат ушундай болот экен. Аны бизе чоң koylar башталды. Чоң koylar. Кыргыз Этмай багытында Арашан асыл тукум koylarынын Нарын областтык көргөзмөсүндө boyu boyunca 85 santimetr чоң koy Krasota, Krasotka деген Бектеналиев Максат Байкөй сыйланат. Кол чапырабыз. 3. орунга сыйланат Максат Байкөй. Анда эмесе ошол эле Кыргыз Этмай багытында Арашан асыл тукум koylarынын Нарын областтык көргөзмөсүндө boyu boyunca 87 santimetr чоң koy Кара, кайманаты Кара, Кайыпбек уулу Тимур сыйланат. Атыңарды толук жазып койсоңор сонун болмок. Кочкор району баарбы болесиздер, кочоп турабыз. Медалин бериңиздер. Koy boyunca 1. orun. Kırgız Etmay bagытында Arışan asыл тукум koylarынын Nарын областтык көргөзмөсүндө boyu boyunca 88 santimetrdegi чоң koyubuz Urammakulov Muhammed sıylanan Soska degen özünün koyumunu 1. beste kol çap koyalım Muhammed'e. Ömrüm versin. Ушундай Muhammed'de balаны tarbiyalagan atası var mı ki şu? Ha sizin oğlunuz mu? Bana geldi. Ömrüm versin. Ömrüm versin. Malades Muhammed balam. Kırgız Etmay bagытында Arashan asıl tukum koylarının Nарын областтык көрgөзмөсүндө salmak boyunca 84,5 kilogram janagele Soska. Kara kelip koyuz. Uraymahunov Muhammed. Kayradan ele oğlunuz Muhammed 3. orun menен sıylanat. Para geldi. Medaldi ile veriңiздер mına. Muhammed ömrüm versin. Так, 2. orun. Kırgız Etmay bagытында Arashan asıl tukum koylarının Nарын областтык көрgөзмөсүндө salmak boyunca 90 kilogram 500 gram menен Бектеналиев Muhammed Topkolo Maksat. Bекteналиев Maksat Krasotка деген koy menен sıylanat. 2. orun. Bana geldi. Anda mesela 1. orun. Kırgız Etmay bagытында Arashan asıl tukum koylarının Nарын областтыk көрgөзмөсүндө salmak boyunca 114,5 kilogram absolut koylu 1. orunga Kayıpbek уулу Timur Kara. Kocap koyuyoruz. Koçkor rayonu. Kara deyip para geldi. Buna menet kısаңыздар, moğunday gramata, moğunday medal. Oho, жеңем başkaça kütü olarak gelişecekti. Para geldi. Koruğumuzga Allah berekesin versin. Çoğun koçkorlarga geldik. 3. mestaga. Kırgız Etmay bagытында Arashan asıl tukum koylarının Nарын областтыk көрgөзмөсүндө boyu boyunca 1 metr 2,5 santimetr çoğun koçkor legenda adlı koçkoru sıylanat. Nederbek уулу C. Kelip koyumuz. Bana geldi. Nederbek уулу. Turele mi familiyası başka? Turele.
Tutay bizni. Qo'chqor rayoni. 1 metr 2,5 santimetr. Qo'chqorliklar qattiq ketdi. Bitta qo'chqor kelgan o'xshaydi. Ya. Barakeldi. Ekинчи место. Андемесе Кыргыз Этмай багытында Карашан Асыл Тукум койлорунун Нарын областтык көргөзмөсүндө бою боюнча рост 103 сантиметр чоң кочкорубуз Памир деген кочкорубуз Итукулов Илбис байкебиз сыйланат. Колчоп турабыз. Мына караңыздар, бул Нарын областы үчүн эмне деген рост, эмне деген вес, костяк. Бул өтө сонун, өтө жакшы көрүнүш. Бир жакшы колчоп коебузбу? İliniz байкебиз, келиңиz, молодец. 1-2 жылда международныйды урасыңар дейм нарындыктар. Грамотаңызды алып коюңуз. Сүрөткө тартып туруп бир чыгармачы бир рекламага. Биринчи место андемесе Кыргыз Этмай багытында Карашан Асыл Тукум койлорунун Нарын областтык көргөзмөсүндө бою боюнча 1 метр 4 сантиметр менен чоң кочкорубуз Акимов Бакыт байкебиз Карзай деген кочкор менен сыйланат. Кочкор кана кочкор? Кочкорлуктар. Кочкор районунан келди. Кочоп койду азыр бизе. Байке, баламчык кел. Ай, молодец. Өндүрүм берсин. Грамота менен жакшы бир сүрөткө тартып, видео алып коюңуздар. Андемесе абсолют башталды 3-орунга. Кыргыз Этмай багытында Карашан Асыл Тукум койлорунун Нарын областтык көргөзмөсүндө салмак боюнча 3-орунда 167 килограмм абсолют кочкорубуз Бакыпов Жылдызбек Багылов Жылдызбек Гена деген кочкор менен сыйланат. Гена. Бара келди. Бул бизде жаан болуп, бумага ручкалар суу тура чүнөстөр, Ömrünüzü versin. Bana geldi kututayız. Atbaşı da bar turbayı. Ekinci orun andemesi absolutka Kırgız Etmay bagытында Карашан Асыл Тукум койлорунун Нарын областтык көргөзмөсүндө салмак боюнча 172 килограмм абсолют кочкорубуз Калкан Жеңишбеков Зариф сыйланат. Bana geldi. Ömrünüzü versin. Gramatası ver. Sürekli tart koyunuzlar. Ömrünü versin. Uyuşturucular utkan bolбойт. Birinci orun. Kırgız Etmay bagытында Карашан Асыл Тукум koylorun Nарын областтык көргөзмөсүндө салмак боюнча 172,5 килограмм. Şadıkanov Cihna Atıkin Şadıkanov Cekşenalı Şadıkanov Cekşenalı sığınat bara geldi. Kolçap koyuz Koçkor rayonu. Bara geldi. Ömrünüzü versin. Uyumuzdan, sarayınızdan, koronuzdan daim şunda çempiyonlar çıksın. Bara geldi Koçkor rayonu. Gel söyle alı. Arka çıkılayım. Keçiresler biz cana 4 iş. Biz 4 işte birinci emet örgün ekemiz. Tak, annemesi 4 işler boyunca biz ortada kapattık. Kırgız Etmay bagытындагы Карашан Асыл Тукум koylorunun Nарын областтык көргөзмөсүндө boyu boyunca 3-orunda Jumaliyev Mirbek байке сыйланат. Koçkor'un аты Çommal. Gelip koyunuz. Mirbek keliniz. Jumaliyev Mirbek. Kolçap turabız, kolçap turabız. Mirbek tutuktayız, ömrünüzü versin. Daim şimdi çempiyon bolup жүрүңүz. Ekinci orun. Ekinci orun. Kırgız Etmay bagытында Карашан Асыл Тукум koylorunun Nарын областтык көргөзмөсүндө boyu boyunca, rost boyunca 96 santimetr 4 iş koçkorubuz Legenda degen koçkorubuz sыйланат. Акимов Бакыт байкебиз келиңиz. Legenda Karzай. Koçkor rayonu. Koçkorдун баары эле Koçkorго окшойт. Бара келди. Birinci место Kırgız Etmay bagытында Карашан Асыл Тукум koylorunun Nарын областтык көргөзмөсүндө boyu boyunca
99 santimetr 4 dişler arasında Dolon degen koçkoru suylanat. Birinci Nesta. Dolon. Familiyası atı jönü жазылбаптыр. Kelip koyla. Dolon degen koçkoru özü bilse gerek kimi dedi. Kolçap turabız. Bara geldi. 4 kişi. Dolon 4 kişi degen almaz Bayken'deki. Toktan Aliyev almaz. Anam Dolon жазсаң familiyasını жазып koysaң болмау eкен. Keçiresler. Yok. Uçkalar, emeler, büt. Keçiresler. Toktan Aliyev almaz Baykev sıylanatken birinci orunda. Var mı Toktan? Kimiz? Ha meyli. Medalini de alıp kolla. Çok önemli. Dört işler salmak boyunca 3. orunda Kırgız Etmay bağıtında Arışan Asıl Tukum koylarının Narın Oblası'nın körgözmesinde salmak boyunca 139,5 kilogram 4 dişler boyunca Canıbekov Altınbek Baykez Kaymanatı Halk degen bana koç koruyor suylanat bara geldi. 3. orun. Bara geldi. 2. Nesta. Kırgız Etmay bağıtında Karaşan Asıl Tukum koylarının Narın Oblası'nın körgözmesinde salmak boyunca 2. orunda 140 kilogram 4 dişler arasında Germes degen koç koruyor suylanan Sultan Gaziyev mı eken? Жолдошбеков Нургазы. 141 болды. 140 Bir de Gelmez. Kılıçkasında. Germes. Kelli. Alçam o жазганда жана bir yerde bu gramatalar kurgak. Atigi kagazdары su bolup kaldı da. Pagodaga emege tura düşünөсүздөр. Так, андемесе 1. orunda Kırgız Etmay bağıtında Karaşan Asıl Tukum koylarının Narın Oblası'nın körgözmesinde salmak boyunca 1. orunda 146 kilogram 4 dişler arasında Şarşenbayev Janusz Baykez o Kaymanatı Batsma Kolcan koyuz Bayke bir koyu soyup mayla ozanız ketmeyiz biz Bişkek'e kutuktayız bara geldi daim şunday jеңişтерде жүрүбүz andemese birinci mestan alganдар кубоктары да бар экен сразу алып кетиңиздер Абсолюттан койдон ким алды? Абсолюттан койдон кубоктарын берип турсаңар болмок экен Абсолют кой силерки. жок кочкор эмне эле кочкордун аты Долон колчоп коебуз кубогун алып койсун Долон жазабыз сөзсүз 4 иштин чемпиону кубоктарын алып атат билбейм Üçüncü. Andemese ekstriyer boyunca. Hem koytuğum yani az. Gel. Kırgız Etmay bağıtında Karaşan Asıl Tukum koylarının Narın Oblası'nın körgözmesinde boyu boyunca 3. orunda 90 santimetrelik Möndir degen var bile Möndir var yaşlar boyunca. Möndir. Kayıpbek oğlu Timur Silanat. Gel Timur. Camgır. Bana geldi kolça atacak yakşı mı? 5 boyunca kim aldı? Ne? Koz açıklardan he? Bağalanlıkı da vardı. Bağalanlıkı da var mı? Var. Sağalan. Kırgız Etmay bağıtında Arışan Asıl Tukum koylarının Narın Oblası'nın körgözmesinde boyu boyunca
İkinci orun 90 santimetrede bir yaşar koçkorlar arasında Ahilles degen bir yerde atı жазылып aptı tuttuğanlar. Ahilles neyse kim? Ahilles diye söz bilse gerek. Kol çaptırız. Para geldi. Ahiller'e verildi. Ahilles. Para geldi. Rost boyunca Kırgız et Maybağıt'ında araşan asıl tukun koyların Narın Oblastı körgözmösünde boyu boyunca Rost 92 santimetrede iki diş koçkorumuz. İkinci orunda Joldubayev Ermek Kaymanata Papan ne bir kol çapınızda Papan ömrüm besin iyi ne daha ilk konudan tak annemizi bu emede salmak boyunca bir yaş birinci oldu. Toktular boyunca gene. Kırgız et Maybağıt'ın araşan asıl tukun koyların Narın Oblastı körgözmösünde salmak boyunca bir yaşar toktulardan 66 kilogram menen birinci orunda Asanbek Uğlu Şerzat silanat. Şerzat. O çapıyor. Bunlar gidelim. Birinci orun. Kol çapıyor. Barakelde buna kubuk medal. Tak, bir yaşar toktular boyunca ikinci orun. Kırgız et Maybağıt'ında arışan asıl tukun koyların Narın Oblastı körgözmösünde salmak boyunca bir yaşar toktuğuz 51 kilogram. İkinci orunda Aypay Uğlu Bakıt silanat. Haymanatı cazı baktı. Koçkor rayonu deyip. Ekstriyer sunumuğu boyunca Kırgız et Maybağıt'ında arışan asıl tukun koyların Narın Oblastı körgözmösünde ekstriyer boyunca 4 diş koçkorumuz birinci orun Malış silanat. Sadıkkanov Ceşenalı Agiz. Koçakos. 4 diş eksteriyer. Hoppa. Koçak Traze mına koçkor karanızlar. Ekstriyer. Sunluk boyunca. Dört diş boyunca besten kim aldı? Aldı. Ya akırında bakılır az. Bu yak bitirolar. Bir de primo yemek eto da. Kırgız et Maybağıt'ında arışan asıl tukun koyların Narın Oblastı körgözmösünde ekstriyer boyunca maldın kaymanatı hazır aytam. İki diş koçkorlar arasında birinci orunda Tohtan Aliyev Almaz Ağavuz'dan kaymanatı kullanmak. Kolçağı koyun. Birinci orun. Ekstriyer boyunca. Uyuşturuşlar utsa bolbetile neyiz? Bir yaş kozlar arasında birinci orun. Kırgız et Maybağıt'ında arışan asıl tukun koylarının Narın Oblastı körgözmösünde ekstriyer sululuğu boyunca bir yaş kozlar arasında birinci orunda Canibekov Altınbek Ağavuz Kaymanatı Aykın. Kolçak koyuz. Ay bana geldi. Harbinizin koronasında çempiyondur olsun. Bunu kolçak. Buyursa Mecdi Narodныйga barıp duruşunda yuta turgan koçkor koylardan bolsun. Bana geldi kutuktayız. Bağalan kozlarımız kalıp durup buna başlap versek bolmok gene ekstriyer boyunca gene bu. Kırgız et Maybağıt'ın arışan asıl tukun koyların Narın Oblastı körgözmösünde sululuk boyunca gene mıhtı ekstriyer dep kaymanatı Sakura Cenişbek Uğlu Zarip silanat. Bara geldi. Urgaçı kozular boyunca bağalan.
Кыргыз эт май багытында Аршан асыл тукум койлорунун Нарын областтык көргөзмөсүндө Багалаң ургачы козу боюнча мыкты экстрер деп Усубалиев Рыспай ине сыйланат. Жазбапсыздар кайман атыны, жазып койсоңор куттуктайбыз ойге. Мейли. Багалаң козулар боюнча биринчи орунда Кыргыз эт май багытында Аршан асыл тукум койлорунун Нарын областтык көргөзмөсүндө 54 килограмм биринчи орунду ээлеген үчүн Кенже Коджоев Жанибек Кайман ата гектар. Бир колчоп коюңуз жакшылап, гектар. Ай бара келди. Бул международный выставкада да мындай комментатор жок а бирок, Өмүрүң берсин. Кочкор району барсыңарбы? Нарында бөлөк Кочкор келиптир, Бара келди, барыңыздарга өмүрүңүздөргө береке берсин. Мына медаль алган, кубок алган, грамота бул деген бир туугандар. Бул бүгүн мына Нарын областы аябай жакшы выставка өтүп, кубанычыңыздар батпай турат. Барыңыздарга бүгүн орун, медаль, грамота ала албаган бир туугандар эмки выставкага буюрса аракет кылабыз иншалла.